Minista wa Weji Dan Kazungu augite kuma mweri wa gatano mwaka muthiru matihotete gukorwo makiheana marua maya kuona bunge niriga kuhetũkia mawatho meru ma kuramata Weji na maria mekirirwo kirore ni muthamaki wa bururi. Ende bunge iri mutaratara-ini wa kuhetũkia bodi iria rikoragwo ikiarira nginyo iria irirumagirirwo hari guthorima kambuni iria ciritũmaga mahoya. Masharti haya yako mbele ya bunge. Lazima masharti yapitishwe na bunge. Lazima bodi ikamilishwe, bodi ya leseni ikamilishwe, ndio tuanze kutoa leseni kwa mtu yoyote. Si peke yake, kila mtu Kenya nzima. Kazungu ugite undu uyu ni utwarireirie ministry yo gukorwo ethitangitwo ni kambuni igiri nene kuma gicwa-ini, no agakinyiriria kuga ministry yo ikoretwo ikiruta wira rungu rwa uigiririkia uria ihokeirwo kiwatho. Oho ni eranĩire umithio munene uria ukoretwo umanite na sekta ino, akiuga mwaka muthiru ruhonge ruru rwa matheire bururi makiria make majikagia shilingi bilioni 24. Ndio tutaka tuhakikishe wafanyikazi ama wawekezaji wanakuja wanaweka miradi katika nchi yetu, lakini muhimu pia ni kuwa tutaka miradi hii ifanywe, lakini izingatie mambo ya mazingira, izingatie hali ya watu wetu. Ona gutaria uguo augite ministry yo ni igathikite makinya marumu ma kuguciriria kambuni kuma guku bururi-ini na nja ya bururi iria ikoragwo na kiguni kinene makiria hari guturira makiri maingi ma Kenya mieke ya mawira. Manake saa hii takriban tuko na aina ya madini 20 peke yake, lakini twahisi Kenya yetu hii iko na madini zaidi ya hiyo. Sasa tutaka kufanye mapping angani, kupiga picha kutoka angani, tuangalie ndani ya nchi yetu, nchi kavu, bahari, madini yetu yako wapi. Kambuni ya Base Titanium niyo ikoretwo yoete gicunji kiria kinene kia weji wa mahiga magoro na ikoretwo irugamirire makiria ma gicunji kia 50% kia umithio uria ukoretwo ukiuma hari ruhonge ruru.